Sivule incwadi ya 2 Samuel ku chapter 13. Sivule incwadi ya 2 Samuel ku chapter 13. Laba sanza kungena bese safunze until sekuverse bani mshana? Siya ku verse 10. Siya verse 10. Yeah, but ke sihloko sethu sithi bonke lo kwentako utendela wena. Bonke lo kwentako utendela wena. Sifunza la indzaba kunebantu ama-character kumbe bantu labathathu lesikhuluma ngabo la. Wokuqala kuna Tamari. Ngusesi leli siBhayibheli bekamuhle aqedzile ngebuhle. Number 2 kuna Absalom. Absalom ngubhudi wa Tamari. Number 3 kuna Amnoni. Amnoni naye ngubhudi wa Tamari na Absalom kodwa utalwa ngunomnyemaki. Ngevakala bazalwane. Laba labathanza kungena. Then ke la sifunza ukuthi lo Amnoni lo wabese uyanabela, unabela lo sesi wakhe lo lokuthiwa mThamari. Wamnabela wakhuluma amagama wathi yena uyamthanza. Sabeke sasiyabuka sibuka Levi encwadini ya 1 Corinthians chapter 13 ku verse 4. Leli khuluma ukuthi uma umuntu athi uyakuthanza ubona ngani ukuthi umuntu uyakuthanza. Sakhuluma ukuthi luthando bazalwane luyabeketela, luthando alutifuneli kwalo, luthando alunamagqubu, luthando bazalwane lumnene. Sasho ukuthi sifuna kumbona lo Amnoni njengoba athi uyamthanza kuThamari ukuthi unato iletinto letibalwako kusi luthando ulibona ngalo. Sabatshela nabantu abasha ukuthi uma umuntu angafika athi uyakuthanza luthando uyasikhombisa ku John 3 verse 16 nakathi yena walithanza live ukuthi nawuthanza ube sewuyanikela. Sathi ake ufike uthenge isinkwe esitolo usithathe uhambe naso ungakabhadalanga. Yonke into nawuyithanza uyayibhadalela, imoto nawuyithanza uyayibhadalela, kudla nawuthanza uyakubhadalela. So naye nakathi uyamthanza akube khona indleko lekatodlula kuto kuze abonakalise ukuthi uyakuthanza. Sabe sesiyabuka ke ukuthi into yokuqala lekayindile Amnoni uthi into athi uyamthanza usesi wakhe mara wahluleka kubeketela watholakala sekagula. Nakagula uguliswa ukuthi uhalela sesi wakhe ngoba amati ukuthi ulivirgin akakase athindwe. Lithi ke iBhayibheli wabese uhlangana nemngani wakhe lokumJonadani. Lo mngani wakhe bekahlakaniphe njengenyoka ahlakanipha aqedzile. Lithi ke iBhayibheli lo mngani wakhe wamsenga Amnoni waze waveka ukuthi ngiguliswa ukuthi ngithanza sesi wami Tamari. Wabese lo mngani lomubi sayasho sathi bangani lonabo bangani lebatokuyisa labona baphila khona. Lo mngani lo uhlakaniphile kusomaqhinga wabese utane maqhinga kuAmnoni. Sayasho ukuthi bangani bethu thina nabadzala nasithina nabalabasha asibabukeni ukuthi banjani ngoba lo bangiko nawe kancane kancane bayabo wakha ukuthi ube kuloko. Umuntu emgando zakwako nawe bakhasizwa kancane kancane dabuwe. Umuntu emgando obhemako kancane kancane bakha umgando obhemako labuwe. Umuntu emgando jolako kancane kancane bayithujuza umjolo labuwe. So umgando naye utogcina akwenda nawe ube kulendo langiyo. Nangu uJonadabu uhlakaniphile wabese uthi ke kuAmnoni ngendise ngathi uyagula ulale embhedeni bese bakwakho David utota tokubuka bese uyamtshela ukuthi wena lokugula lonako enakwazi nalokugula lokugula lonako ngifuna ukuthi kude sesi wami Tamari atombhakela emaqebeleni wakhe bese amnike ngwadlele esandleni sakhe ekamereni lami. Sabe sesiyasho usinile amantombazane asewubukeni ukuthi uma umfana athi uyakubida ufuna ukusita ngeaccounting bukani ukuthi accounting uyokusitela kuphi ngayo. Ungavumi nidlulela igede nidlula sitting room nidlula emapassage macorridor wonke niyongena ekamereni uyokusita ngeaccounting. Funa ubuke ukuthi le akusasi accounting angithi bazalwane
sabuka ukuthi libavule amehlo sasho ukuthi kunelisondo lelinye angulazi igama lalo nalomuntu ekhuluma ngaye noma ngimathi mara ngiyathi ukuthi lo muntu bekadlala i-instrument thizithe lapha ebandleni njalo ngelisondo ubita ngesesi athi buya uye ekhaya la ngihlala khona ngoba ngihlala ngedwa angikhona ukuklina ukungiklinela ngiyokubhadala lo sesi uya isande yokuqala ayoklina angendeki lutho nasekabili isande yesibili uyamlimata bese ene bangasibamlimata lo sesi akabatsheli labayela bebandlela ukuthi esekulinyatiwe kulinyatwe lo uyivala athi du balimate lo munye kwazo wayovakala se almost abalimate almost bonke hayi kusibekwathi bekabakethi mara almost bonke balimata umuntu munye bathulile sathi nibobuka ukuthi nisitana kuphi why ningayi kuma public places la kuhleli khona wonke umuntu nani nihlale lapho ke nifundzisane nilekelelane lapho sibobuka ukuthi siya kuphi sibosesi sihlanganyela kuphi nebantu labasikade kumbe labantu abadvuna la sesifundza khona kokugcina ke kwathiwa waya ke Tamari wayondlini yabhuti wakhe wafika wabhaka lamakokisi naqedza kwabhaka wamnika bhuti wakhe nakathi uyamnika wasilo Amnoni angifuni ukuwadla hayi sengilifakile emshofini sesiyaqhubeka qhubeka ke msha. Verse 10. Then he said to her, bring the cakes here to my bed and serve them to me yourself. She took the cakes and went over to him. As she offered them to him, he grabbed her and said, before speaking about reverse kana something lesi pick up lapho reverse kana le kata asaqedza kwa bake athe kapiyela kuye. Then she baked the cakes and emptied them out of the pan for him to eat, but he wouldn't. He said, send everyone away. Lalela kugcwele abantu lapha uthi yena hambisa bonke labantu solo akuvuleki mehlo kuthi siyisibabili sithi siyofunza accounting uthi yena asisicedzile kufunza accounting tshela umngane wakho ahambe phela nawe solo akuvuleki mehlo phela sifuna kusita labo sesibethu ngoba labanye mlanga bantu ukuthi banjani niye ni-3 yofunza senigcedzile kufunza sabathi kuwetshela laba abayithuba hambe phela nawe ubaqoshe qobo uzabahambe usale wena wedwa qobo mara iBhayibheli niyabona ukuthi alifihli lutho lisifundisa ngabo konke sabaqoshile ke yasiva ukuthi kwenteka and they all left. bathambela vele baqoshwa phela. Then he said to her, bring the cakes here on my bed and set them to me. Sewubitelwe embhedeni kuqoshwe bangani sewubitelwe embhedeni solo akuthi inyaka kuwe mara likhona bandla qhubeka. She took the cakes and went over to him. As she offered them to him, he grabbed her and said, come to bed with me. No, she said, don't force me to do such a degrading thing. That's awful. How would I ever hold up my head in public again? And you would be completely disgraced in Israel. Mina ngabe benginobhatani la. Mina ngabe nginobhatani la. Bengiya ngasepastereni. Ngathi la uma benginobhatani ngiyanisita njalo ngoba letinye tetinto bazalwane utithola sewendiwe tona naso usedumo usifana wayinaketanga so uyathisola elusabe nokuripota uthi hey sengivelelwe inkinga uphile neguilt impilo yakho yonke kanti ngabe umemetile la nasebambambeke esandla la abakadli bakokisi baqoshe abantu sebathi umuntu olala nami la kuleli thuba leli kuleli belibitha ukuthi akumenyedwe leli bolikhumbula njalo singakufikela lesimo okhumbula Ishumayeli uthi la kule phathi la kumele ngimemethe khona ke la ungathuli thubeka. Please speak to the king. I'm sure that he will give me to you.
but he would not listen to her. And since he was stronger than she was, he overpowered her and raped her. Ngoba abazalwane bobhudi banemandla kudlula bosesi. Mina bengibona kudzala sisakhula kulaleke indzawo ngapha edwaleni lapha sikakhona manje bathi seligawuleleni. Na uyayokha manje lapha uthola bhudi ushwile esandla sasesi usishwile lo sesi umeso. Bashwile esandla umeso. Kumbambile loka bhudi kuma kusimanje uthini. Ngiyathatha uthini. And lesandla basishwile akamemeki lo sesi uthulile. Bashwile lesandla uthulile. Ngiyakubona ukuthi manje uthini. Ngiyamthanda phela manje uyafaka. Uthulile ukhamba abantu lapho ulithuba lakho nakukhamba abantu ulithuba lokubemeka uthulile. That's it. Mara uyabona ukuthi letinye tetindo uma ngabe bowuhlala ngempilo ngabe wa escape. Leminye imishado yakhiwe ngokona lokho ba overpower. Lo Amnoni lo ngoba bekayindoda wambamba kuThamari overpower wamrape. And bazalwane uma ngabe sesibuyela back to the description kube to the definition ye love ku 1 Corinthians chapter 13 ku verse 4 luthando bazalwane luyabeketela. Then siyabona ke manje njengoba sesibona ukuthi umrepile, let us go back sifundzele futhi again bamfundisi 1 Corinthians chapter 13 verse 4 sifundzele ukuthi bekamthanza yini Amnoni kumbe bekamhalela. Sithokhona kusita nabosesi ukuthi uma bhuti athi uyakuthanza utombona ngokuthi anakujahe ebhedeni. Noma ningathula ngiyangiva. Lephika dikhulu kabe ukuthi ningahlala ngiyangiva ukuthi ngithini. Uma athi uyakuthanza once wakujahe ebhedeni akakuthanzi ngoba luthando ngileli asiveli. Luthando luyabeketela. Uma akuthanza kufuna kubeketelele aza kulobole aze ufundisa libeketandla nanisuka la intandleni sekungaba ihoneymoon ke. Luthando ngicela babhekana nabafundisi mara angafuna ukujaha ukuthi athi ake ngidle mina ingulube sasakeni angidle ibanana emaqembe angidle iCadbury nemiphe yonke le misangano abayikhulumako ubavela ukhulume straight inkinga yini yasapho ubavela ukhulume straight ukuthi mina ngimJoshua Mathosa ngisilibanana angisingulube angasanga ngidle mina ingulube sasakeni uqinisile ungadli vele ingulube sasakeni mdwebana mina angisingulube angitesakeni mina ngiyimi lo uyangibona. Jika khona ngento lencane. Manje ufuna test drive. Uvume nawe. Umuntu lokuthandzako uyakubeketelela. Ungambona afuna kujaha. Ubona ukuthi ayisiyo lento. Elengakufundisa namuhla ungahamba uyongena tukemleka kujahile ubona ukuthi akusiyo lento ene uyehlupheka impilo yakho yonke uyosaba ukuthi sekunebantu abangaka bese wathi yathi ngangena tukwenkinga inkinga ibonakalisa qala angeke umuntu akufostele ukuthi nilale mara umtshela ukuthi wena uyakholwa ene ufuna ukuqala kushada akufostele asilalane ngenkani uvume nawe ucabanga ukuthi yini leyo uyivuma ngenkani lapha kulokushada. Ngoba wavuma kweniswa indoda ayiwani nisaqala usengathi khumi imagine sothi khumile ngoba phela wasinashada nasayina sethi khumile number 1 usaba abatali bakho sibathozawo nawo sisushada itolo batho uthini bani nawe nje banawe uyathi awuqedza kushada because mara masayina avelile lo muntu ukwenisa inqumbi yama mistake insengasho I do waqhubeka waya uma kunayeke intana sekhaya yekela Jesus. Luthando lona njani luyabeketela. Kubeka abafundisi. Luthando lumnene. Yes. Kubeka. Lude umona. Lokumona phela lo. Lokho bekafuna ukuthi satisfy yena anganakekeli tidzingo talo lomoya ngoba elithandweni nginaka tidzingo takhe yena nake tidzingo tami. Umphostoli Paul base Roma chapter 7. No. Basi Korinto bokuqala chapter 7 uthi umtimba wami.
So mina nginakekela yena nakekele mina. Manje uma mina into ehlela kumnakekela athi yena no mina ngifuna kuya ngenkani angimthanzi. Noma lakavuka lapho noma ngavuka eqolise athi nawe ake ngiphinze mntana sekhaya. Vele seyimoshakele angeyisaphinzi ilunge uzalomvumela konke into tendeke ngenkani kuwe. Next thing bayaqolisa sasabetha kuye ngenkani, next thing baqolisa sasabetha kuye ngenkani, next thing baqolisa bakukhipha liso baqolisa bakukhipha leliso baqolisa bakudubula baqolisa uyohlupheka ngoba lo muntu ukhomba saqala wathi wakulimata kayi-1 bazalwane baleka Jesus. njalo ndawungena nje ngibona nje ngihleli la kuthi ngiyakubuka la mfundisi mathuba semancane mfundisi mathuba kasemancane inkinga yenu niyajaha uyajaha that's why ngiyanifundisa lesi sikasimkwatise ngamabomo nisengaje umkwatise ngamabomo asifika asasambe siyodlela esulet ezodibana ngo-10 ufike ngo-11:30 na ufika kwati umbuka uzomnaka kwati nelibhubesi lenjani utole hedlisha yini mayini nina bangathi asidibane ngo-10 8:30 sohleli kukasikhathi 9 gora to 10 o'clock ukufona wena ngathi awufiki ke ungenga niqala hayi mntana sekhaya uyocenga kuze kubeke ungenga niqala nisaqala sengibona soncengile iba expensive man iba the value lo muntu akakuncenge akuthi ufuna wena akakuncenge ungancengi yena akuthi ufuna kumbona ukuthi ukwati afike ku akunakathi sidibana ngo-10 11 ngikhani ufika nakathi usuyenza akuthi ufuna kumbona nakathi usuyenza umbudo kumbe mjike yini umbudo esipleni kumbe mjike yini umbona ukuthi uyakuqenga yini ungathi kumbe mjike yini athi ajika uyabona ukuthi ayikho mara nakakufisa ukuthi nibe umbudo kumbe mjike yini athi hayi noma manje uzijike nebese uyabona ukuthi lawo makungaba nenkinga yena into ongitshela unenkinga mara umoya wakhe wokulungisa utoba phansi ungathi kumbe mjikeni athi ajika vele umqenga shaya isikhiya hapha mntana sekhaya ayikho asiqhubeke sivale futhi lapha kelithando Luthando alutikabatisi. yes futhi alutikukumeti. yabona lento ukuthi gabatisa kuthi nihleli lapha niyadla sithi siqalile ngumine mina ngivani sithi siqalile solo nguye phela solo wena ugabathiselwa nguye yena akavani nalo yena akavani akafuna ukukuva wena ukuthi wena wakho angivani ngumuphi nize niyoqedza nakaqedza athi sewuqodile ngoba sekuqedze ekhuluma yena ukuthi akavani wena ukasho ukuthi awuvani uyothula impilo yakho yonke funa asho athi angivani agcine athi wena-ke bese nawe usho usihamba ngivani ubale nawe mara kungaba nguye atigabathise yedwa mntwana sekhaya ayisiyo sonke isikhathi uyova ngaye sukuma hlala phansi hleka kwata yonke lento yotshela nguye ngoba nangisaqala nguye lowakwendisa everything wena bowuthulile ubukela uspectate luthando alutigabatisi njalo ndasiphoqa asigijime bese sigubhi nyalo bese 10 njani bese okay qhubeka verse 15. Then Amnon, okay, in the 14. yes But he would not listen to her, and since she was stronger than she was, he overpowered her and raped her. Then Amnon was filled with a deep hatred for her. He hated her now even more than he had loved her before. lalela umuntu lebekakuthanda ne ngale minute bekagula akakhona kwena lutho lethi ngoba usafuna nasekatholile nasekatholile aqedza so ukuzonda kudlula ngalendlela bekakunabele ngayo ngalendlela banenda ngayo
nayo. Nala social media baze basho bathi zama yokuda dokunika yokujika. Yokuda kufuna kuzame wena. Wanguzame manje kusuyadimikisa. Yalo siyanifundzisa and you'll never find a pastor otonifundisa nje sinifundisa ngoba siba open siba kule level yenu kusinto khona understand kusi lo muntu lo akasiserious ngawo mntana sekhaya zama yokuda wakuphuma ungena uboleko yokuya nena nakaqedzako ngawe ukushiya lapha kushiya khona ukujashela sojahela emsebenzini lekhathi uta ukuyowayichaza Bishop Thwala asi lekhathi uta every 5 minutes uyakubuda so hamba phi hayi sengijike Riverside so hamba phi hayi sesidlula kuphi so hamba phi hayi sengidwe mana sekaqedzile ukufonela sekahambile athi manje ukugibela uyothola lapha kusayibhodi wambile angeke azakubude osinyalo uhamba phi naso umuka angeke akubude uthi uhamba phi nakusasa angeke azakubude kuyoba nguwe lesothi inqinqe lakho soyafona hawo ngikwatisile yini inkinga yenu nitenda cheap uthi ke lana sekaqedzile kukwendela lokufuna Amnoni lisi iBhayibheli wamsonda more than before banenda njalo abantu abanebani beza babe nebantwana nasona umntwana bangasafuni nokubingelela bangasafuni nokukhulumisa sengiwogijima ama maintenance court ugijima ama maintenance court kanti bakutshela ukuthi umuntu bazabane naka serious ngawe utokubeketelela utohamba wonke lama steps wena wajaha wamnika lekakufunayo washiya umntwana ngiyalokubani ogijimisa lomunye nguwe nemaphepha bathi usebenza kalani nomsayinisa Bathi usebenza ngala imali seyincane senophakamisa inkinga bazabone bantu abasha abafuni ukufundziseka umuntu uma atokujaha akakuthanzi nawo Amnoni sokuqedzile nakaqedza fana sekamqosha uthi umqosha uthini qhubeka. Then Amnon was filled with a deep hatred for her. He hated her now even more than he loved her before. He said to her, "Get out." Wherever. "No," she answered. "To send me away like this is a greater crime than what you just did." But Amnon wouldn't listen to her. He called in his personal servant and said, "Get this woman out of my sight." Lalela. Lekasi basakubita bong baby. Baby. Mana sebatetsile. Get this woman. Get this woman out of my sight. Sebatetsile ngawo. Ngiloba kwendako. Bangathi bakuthole bakufunako usenda iWhatsApp bayiblockike impendulo dololo. Usenda imessage nge-email isho delivered impendulo dololo. Uthi uyafona ithi line busy. Kubuya back dololo. Kugule wena. Uye kwa psychologist wena. Sisithandana abantu labasha. Asenisitha ke. Uthi ke nasekaqedza get this woman out of here. Kwena la jahe khona uma ngishilo ngasilokwenda kutendela kuwena igezi ngazi yashaya. Asigijime siye ku verse 21. Verse 21. Yes. When King David heard that what had happened, he was furious, and Absalom hated Amnon so much for having raped his sister Tamar that he would no longer even speak to him. Kunento lefuna boyinaka bazalwane. Umuntu na umlimatile. Umuntu wamlimata lolo lingatiwe wathula wathi do. Ungathathi ngathi umdlalo wese stage. Wathi walimata umuntu. Wambona kulele Swati lithakazana akhulume nalinge ligama. Nalasikisi lithakazana asho lutho. Lo bhuti walo sesto rejiwe. Kurejwe seswakhe wathula wathi do. Wangasho lutho. Ucabanga ukuthi wena umuntu omlimatile athule nje asidu. Ucabanga ukuthi kwendekani? Asigijima ngenxa isikhathi ngicela siye lapha ku 15. Second Samuel. Yes. 15 verse. Sorry 25 khona lapho sikhola ku 25.
angiboni kahle phela 15 25 ngibona ngathi 15 25. 25. Yes. No, my son, the king answered. It will be too much trouble for you if we all went. Absalom insisted, but the king would not give in, and he asked Absalom to leave. But Absalom said, well, then, will you at least let my brother Amnon come? Why should he? The king asked. But Absalom kept on insisting until David finally let Amnon and all his other sons to go with Absalom. Absalom Just kunifila ini ngoba sesijahile isikhathi. Wathula ngithi Absalom barebhesesi wakhe wathula wathi du. Kanzi lolokwendako udendela wena. Amnoni waba nemaqhinga bana Jonadab yokuthi barebhesesi wakhe. Lo sesi wakhona bekangaboni ukuthi uyorejwa. Naye Amnoni Absalom wamenela iqhinga lokuthi ayobulawa Amnoni mara Amnoni angaboni. Absalom waya kuDavid wathi babe ngene iphathi ekhaya angesinalo yowapabidele ekhaya lokwenda kudendela wena wathi Absalom ngene iphathi ekhaya ngicela wena Nkosi ude kanti kahle hle akafuni yena uyamathi ukuthi vele David ayintowala wathi David hayi mina ngeke ngite lapho sitoba ngumthwalo makufike mina ngifuna ngikhambele abantu bambonke maye sitofuna kudla lokuningi sitoba ngumthwalo ephathini yakho mntwana nami qhubeka nephathi yakho wedwana wathi babe ngiyacela fika David was no ngikhona was Absalom okay la ungakhona ukuthi ake wena babe ngicela uma uthumele umfana wakho ke thumela umfana wakho Amnon bese kuphele 2 years kuphele ngakuminyaka 2 years ikhohliwe mambana umendi uyakhohlwa umendiwa akakhohlwa khohliwe mambana ukuthi ke rebha seswa Absalom bayi-invite ephathini ita yahlekelela ijabulile invitewa ngolo muntu lekasola isabambele ndzaba for 2 years lisinakafika sengiyoyichaza konke ngesikhathi lisinakafika Amnoni edrapha ephathini Absalom kazi Absalom sohlelile nemasoja akhe ukuthi nethi nakafika la Amnoni bafana bam ngicela nikhweleti kwakhe nimgwaze aze aphelele khona la lo muntu lo wabulala warepa seswami wamrepa watetsa lapho wamtreata njengenja nginebhlungu longihleli nabo for 2 years ungamlimati umuntu ungasho ukuthi sorry kuye ungamlimati umuntu ungasizami ukuthi uqolise kuye ngoba lento lomlimati engayo awuyathi ukuthi yendane kuye kule marivenge babesinda bekashumayela la athi baba wakhe wabulawa kabuhlungu phambi kwakhe lento leyo yahlala kuye wathi naye nangimdzala ngifuna ukuthi iphizisela kule wabulala babi uthi wakhala abambesibhamu athi ngifuna kuyomdubula lo muntu wakhala uNkulunkulu wamsizisa wangaqhubeki naloko ngoba lento yenga sowulihleli ngoba labantu abakethi ukuqolisa bonke abantu lobonile zama indlela ukuthi uqolise kubo ngoba kunetindo lebaplenako ngawe wena lokatana nawu na Absalom naye ukwatile wayoqela kuDavid bamletha Amnon utawujabulile lisiBhayibheli nabafika lapha Amnoni bambamba bamgwaza bambulala ubulawa ngobhuti wakhe le ahleli for 2 years aqabanga ukuthi ngoyibulala njani lenja leli rebhesesi wakho sidothi yonke into lomyendako udendela wena labanye benu labazawane niphila kabuhlungu emshadweni uthi nisahlelile ukuthi ngifuna ukuthi kulomnyaka lo sifuna ukuthi si-upgrade la sendelo kuvumbuke nomntwana lo wamdlala amadayizi le usakhula ungakhuteli avumbuke sebavumbuka nabo bakhona sebakufaka i-maintenance bakutshela ukuthi sifuna imali lengaka wena uhlele emshadweni nemuntu wakho niyaplana kuziyabona ngoba ngihola 2 rand so satha 50 cent sifake la satha 50 cent sifake la lo 1 rand siyombeka ivumbuki maintenance nalo mntwana lo lo washada ipantsula bakuqhutha abantu abazali avumbuke sekafuna i-maintenance ya 1 rand lo benivumelela ukuthi ngiyobeka uma silikhutha nyalo sisiyekelana kuba nebantwana nisesebancane yekelana kuyijola nisesebancane lento le uyenda nyalo itawubuya kuyosemva kwesikhathi sokuthi ufuna enjoy emshadweni selivelile nali
nalo lelihlumela lewalenda lesinye isikhathi bazabone uze uzame ufihle mara ayikho into lefihlwa forever. So into lekahle kuthi gcina uze uyongena emshadweni. Uma kwendekile kwaba khona amaphutha lokwendako saluba nendlela yokwalungisa uze kuthi uyophila kamnanzi nalokho ngoba ibhlungu impilo yekuphila emshadweni unebantwana left right and center. Jesus. Awathi kwasawili ukuthi uyoyibhala uyithini ngoba nabantwana abantu loshade naye uma ungafa uyoba senkingeni sekuvumbuke makwaloyo naye ufuna ishare sekuvumbuke makwaloyo naye ufuna ishare sibashiye inkingeni labantu lesishade nabo uma sekwenteka sesidlule emhlabeni ngenxa yezinto lesitendile kathi njengoba nisesebashali nje khutekani ningadifake inkingeni engikhona ephuma kudo asimeni netinyawo Ya wasebenzela haba likhono yo ya wasebenzela haba Uze ngezi ngathi yosiphazamisa ngicela seme ngetinyawo sike sitonikela sizobe sesithandaza sesihlanganisa konke. Ya wasebenzela Ngena mkojo babesilinda asikhulekele. Mkojo babesilinda asikhulekele sitosale sinikele. Singahamba lamehlo. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sisakunikela uNkulunkulu uthembekile indlela yebonga babuthi nangempela uyasithanda enako namhla babusifundisile uNkulunkulu manje asinikele ikhito elivumako baba uthembekile wena lonke abantu manje umuntu wena uthembekile uNkulunkulu wethu busiso tonke ingakho besithembile kuwena manje ngemnikelo wethu ukuthi siyathi baba ukuthi wena uthembekile ngathi isikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Jesus asinikeleni sibasihlabelela tothandaza sesivala konke sizohlabelela sizohlabelela